Нека вечно владее мир, радост и љубов, порачува групата Лепи Сол на сите деца на светот. Naša grupa iz Leskovca gradi biste pionira boraca. To su Olga Ban, Mika Bosnić, Boško Buhas, zatim Jovan Jovanović Sirogojnu i Ibe Pazbuća. Njih je spajalo veliko drugarstvo i ljubav za slobodu. Oni su dali za te ideale svoj život. Mi smo ti koji danas nastavljamo da živimo sa tim istim idealima. Nastavljamo modela koje su oni započeli. Ja sam drugarstvu posvetila jednu pesmu, jer je za mene drugarstvo nešto najlepše. Raste kolo naokolo, raste kolo na sve strane, pa doziva sve drugare. Hajte deco svi u kolo, nek se širi pesma naša ko bombaša. Svi u kolo, nek se pesma čuje, svako sebi diriguje. Čvrsto stegni ruku svoju, da se kolo ne prekine, da se svi vole i zabave. Kad se ne bi voleli, ne bi postojalo drugarstvo. Bez drugarstva nema ništa. Jer drugarstvo je let ptice, radost male pčelice, drugarstvo je kad dobiješ petice. Drugarstvo je sreća, drugarstvo je sve. Kad imaš druga, imaš sve. Drugar Tito nas ne ljubi, nas na
nov spomenik 7 sekretarji Skoja. Prvi dni smo bili v zaostanku, smo s pridnim delom kmalu nadoknadili. V pomoč so nam bili tudi učenci delovne ekipe iz Srbobrana. S štorskim krilom so nam pomagali nositi sneg, da smo hitreje končali z delom. Bili smo jih hvaležni za njihovo pomoč in hkrati tudi zelo veseli in presenečeni, saj so s tem dokazali željo do boljšega prijateljstva med nami. Izmenjali smo si tudi naslove in upamo, da se bomo tudi naprej radi dopisovali in da bo s tem naše prijateljstvo krepkejše. Zelo bi bili veseli, če bi tako prijateljstvo porodilo med vsemi sodelujočimi delovnimi ekipami. Ние го градиме манастирот Прохор Пчински. Тој се наоѓа во подножието на планината Козјак покрај реката Пчиња. Тој е значаен културно-историски споменик за Македонија. Во него на 2 август 1944 година било одржано првото заседание на АСНОМ во кој се удрени темелите на македонската државност, Конфедерацијата на југословенскиот народ. Крв за слободата. Беа борци млади, беа партизани мали, со пушка в рака, со црвена петокрака. Со Тито на чело се бореа смело, не жалеа живот за големото дело. Се бореа сите збрани, со тешки, крвави рани, им беа тешки дните за слобода на сите.
Snježni grad, grad u snijegu, gradi se na jednom brijegu. Spomenike, simbole mira, pravi četa pionira. Iznad toga snježnog grada zastava se vije, dok se snježni grad mijenja, on nikad isti nije. Raste ovdje četa palih pionira, Titova rodna kuća, Galeb, brod mira. Spomenik mladosti, pionirski znak, kip Boška Buhe od Sarajeva je zadatak. Spomenik mladosti, dva su cvijeta, a statua Boška Buhe, kip dječaka sa malo ljeta. Cijelo vrijeme dječji radio svira, da bude zabavnije vrijednoj četi pionira. Tako je u Bunecu, u dječjem snježnom gradu, gdje vrijeme brzo prolazi u trudu i radu. Koliko je samo oni koje je rat zatekao u djetinjstvu. Nisu imali vremena da se naigraju, nagledaju života, da izuče školu. Nisu imali vremena da uživaju u plodovima svoje borbe. Iako mala još nedorasla, stajala su djeca u redovima boraca i zadojna mržnjom prema neprijatelju željela su osvetu. Htjeli su se osvetiti onima koji su im ukrali djetinjstvo, mladost, onima koji su im strijeljali očeve i braću, onima što su im porobili domovinu. Prolazile su straže, lukavo i znalački, bacali bombe i jurišali na tenkove. Neustrašivo i pametno vodili su neprijatelja njihovim hrabrim i odvažnim postupcima. Hrabra djeca su išla u smrt rame uz rame sa odraslima za bolje i ljepše danas, da bi njihovi vršnjaci imali sretno djetinjstvo. Këndje lartë, ndër qufrat e pyedhe qëndron më origjinal shtëpia e lindjes së Josip Brozit. Dy shkallë para hyrjes së shtëpisë së Brozëve flasin për historinë e kësaj shtëpie, në të cilën lindën 7 fëmijë të Brozëve, i cili mbeti djalë i të gjitha kombeve dhe kombësive të Jugosllavisë, heroi trefisht i luftës nacionale qërimtare dhe i revolucionit, luftëtar për paqen në botë, krijues i veçeverisjes socialiste dhe për popujt e painkuadruarve në botë, me 3 fjalë të thëna: njeri, shok, udhëhec.
Вашата екипа од Бихач е почесен гости на снежниот град. Ке ми кажеш ли зошто? Pa zbog toga što je prije 40 godina u Bihaću održan prvi kongres USA i na tom kongresu je osnovana pionirska organizacija na kojoj je govorio poznati bombaš Boško Buha ispred druga Tita. Ние сме екипата од пионерскиот дом Панчо Поповски од Госива. Тоа е веќе нашиот пети ден при изградбата на нашиот снежниот град 82 во Маврово. Првите 2 дена како домачини им помагавме при изградбата на екипите од Тиват, Приштина и Скопје, што беше еден акт на солидарноста од нашата страна. Третиот ден започнавме со изградбата, овој пат самостојно, на споменикот на братството и единството кој се наоѓа во Приштина, што ќе им биде поклон за приштинската екипа. Овој споменик го градиме и во знак на засилување на единството и братството на југословенските народи. За нас братството може да се научи и тука на снежниот наш град, каде што се запознаваме, зближуваме, другаруваме и си помагаме. Ние децата од сите краишта на нашата татковина. За мене братството и единството и моето другарување со Наташа од Тиват и Лена од Љубljana. Brod Galebi je simbol mira i brod na kojem je drug Tito mnogo proveo putujući po nesvrstanim zemljama. Još smo izabrali i spomenik revolucije na Visu, na kojim je Tito prvi put izgovorio one legendarne riječi "Tuđe nećemo, svoje ne damo".
26. jula 1941. godine grupa novosadskih partizana organizovala je paljenje pšeničnih polja u predelu rimskih Šančeva, koja se nalazi 3 km severno od Novog Sada prema Srbobranu. Okupator je napao grupu diverzanata kojim je komandovao Milan Simin. Komandant i borac Antal Gere su poginuli, borac Radovanović Živan je uhvaćen i obešen u Novom Sadu ispred suda, gde se nalazi muzej revolucije, a 2 borca su se spasla. Kao spomenik na te borce i kao spomenik na mnoge slične diverzije u poljima rimskih Šančeva podignut je simboličan spomenik rad poznatog vojara, vojvođanskog kipara Paje Radovanovića. Spomenik predstavlja 3 žrtve velike vojvođanske diverzije, paljenje žita i prve oružane sukobe vojvođanskih partizana u Bačkoj sa fašistima. Манифестацијата Снежниот град, чиј покровител е пионерскиот дом Карпош од Скопје, оваа година се одржува по 11 пат. Таа е символ на братството и единството меѓу народите и народностите на Југославија. Снежниот град е завет и верба во иднината, во сета онаа љубов што овие млади градители ја вградија во своите снежни фигури. Во реализацијата на емисијава учествуваа уредник Генади Болиновски, снимател Апостол Трпески, тон снимател Мето Николовски, осветлител Илија Јанковски, монтажер Жана Белја, музички илустрација Виолета Кујунџиска. Емисијата ја подготви Камелија Чирич-Шојлевска. Nek živi ljubav, neka raste cvijet, raširi krila, rođen si za let. Nek živi ljubav, neka vole svi, kao prvi puta, kao ja i ti. Pruži mi ruku, kao bratu brat. Nek živi ljubav, nek prestane rat. Pruži mi ruku, kao bratu brat. Nek živi ljubav, nek prestane rat.